Maka day tahu pandrita pa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na de na nulis selesai kami na sabak si lonjo-lonjo ni si topo-topo di masalah na. Suro ni pananungang baca ya salawa si ratu 12 kau pure masampaja perlu. Lai palepa pule masalah na. Yang kedua maka de kong tahu angka yang rena pura na yakini ni maka de na je ule wajah indra kumate. Maka itu pandrita suruh baca ya salawat. Imang makanya tuh kena baca salawat ya imangnya. Sakang inagan si sabu. Tapi aja na pakai milau dong. Jadi ya ko makadaki sallallahu po Allah ta'ala tingerang. Ya ko makadani ala tapa hadir ni nabita. Napa tetap puasan na. Ya na riyasa salawat letu. Jadi ya tuh amping kaya sa lego-lego. Kok itu tudang. Pakanjaki rampan na nyawa. Yan dapat tujo ka bawang. Lepangi jo ko tutudang. Aga melo yurus na tojok ka. Ya komeki melakukan perjalanan tapake na to. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat, Masya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah bersama masyarakat kita pada siang hari ini beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondri ya. Iya. Para penyuluh dari Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Babinsa. Iya. Dari Babin Kantipmas dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, Bapak Imam beserta seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh, para zatis dan azatizah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Sukman beserta Ibu dan seluruh hadirin yang insya Allah semoga kesemuanya angkaki nama sayyipung Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, dek gaga tema di saliwagi. Agak judulnya tema apa Pak Haji? Ya. Oh, deto kate mana? Jadi ya manibawa ngagi agi mau pau di. Makiba we. Dua tu istilah mamaulu si bawa maulid. Ia tu di ogi si bawa tau pandrita tak riolo de metotu natanya metotu istilah maulid. Maka demi metomi tu maulud. Makanya tuh makadaki mamaulu. Apa iya ko to makada maulid wattu jajinna tu nabitta iparingati. Iya ko to makada maulud nabitta tu iparingati. Jadi makira jadi aga je ro bahasa ogi na ko to makada iparingati. Makada idupai na sabak Mario merenuh. Iya. Jadi malada ki Mario Marano tu dupai winabita tanya aso jajangan nai malada puri rano. Walaupun tetap kita pakai hari kelahirannya, tapi ale malad bina memato nabita malada puri rano nasaba
pamase lori sinin na alangnya. Makiro. Jadi itu kok makadaki peringatan Maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Jadi ya kau mak bicara ulang siulam mi Rabiul Awal mi bawang. Iya mi kau makadaki peringatan Maulud Nabi berarti 12 ulat tuh. Nah sabak Nabi ta iperingati kehadiranna. Iya na tuh ampai tomatot tariolo sininna jama-jaman na pamulai pasti mak barasanji. Lete bola baru mak barasanji. Malioto baru mak barasanji. Botim paru mak barasanji. Mandre syukur mak barasanji. Mahakekai mak barasanji. Bahkan syukuran tahunan mak barasanji. Magai angka had desa na nabita nariwaya kangi alena panguluta Imam Bukhari si bawa Imam Muslim makada nabita sendiri rampai makada dena suku tapa nasi dia selang narekode na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Tapahamu maknanya roto? Maka dia pana suku tapak na si dia tahu betongan na asal langan na tahu yang ga isuku nareko yase ni papujin na loko nabita dibanding yang lainnya. Iya naro na pakdu patau pandrita dalam perbuatan maka dah iya kong kabola barumu ajak monroy ko demo salawat jolo. Jadi yase papuji muloko nabita dibanding dengan rumahmu. Mali oto baru dena olay ko dena mak barasanji jolo. Jadi puimang isuro mendre oko to dena ko bola na mak barasanji oko meti oto imatandre oto pance. Kan imaloko laka na puimang mak barasanji okoro masessa. Tapi nayakini yaro makada iya ko mak barasanji mu oko otoe berarti yase ipapuji kuloko nabita daripada otoku. Itu maknanya. Jadi tania bida iya tu ko mak barasanji te ko otoe tania. Mak barasanji te ko lete bola bari tania bida itu sunnah. Cuma iya ro barasanji hakikinna salawa. Iya. Termasuk ni dia tahu-tahu ngi Imam Maulud to. Yang ke batang batal bakal monje to sopeng elo kadi den oti oh iya tahu si denreng itu makan dah loka iya jadi iya uti kan itu pesan semua jadi makanya di tahu-tahu ngi Imam Maulud si tongan na itu to mata tariolo Imam Maulud bolai jolo napa Imam Maulud wanua o komana ngijo bola na Imam Maulud setiap rumah itu maulid nolipu imam mak barasanji mak patato bura nasaba angka uruntu oko siddi kita hikmah ngasi oko kita hikmah makada kenro onrong pura onroi mak baca barasanji oko onrong mengucapkan salawat kepada Nabi okoro kita narampi maka membaca maulidul barasanji gang kasih tahu ngia tu boleh insyaallah denan re api iya itu barakat na barasanji. Iya. Nareko makanja to ngamui karena istilahnya ibace barasanji karena cinta kepada Rasulullah. Iya. Napak barakai po Allah Ta'ala tonrongi maka insyaallah napa salamai. Gang kasih tahu. Iya na to nangka maulu kampot ta biasa kana maulu boleh jolo. Oke bola na maulu mageremano na panoli pu imam baca doa napa ma barasanji. Nalete mana boleh pu imang. Pura piero napa natilaw masigi jadi selesai mana pi? Ya naro nasang Imam Maulud siwanua. Jadi makiro tapi kama koko ade nadi. Ngayo ko maniba masigi Ay alhamdulillah mu ya koy masigi ang katona din ang Maulud. Kemudian aga sitongan na melo yala. Ko peringatan Maulid kam istilahnya makadaki itu hikmah. Ya ko hikmah berarti pak disengang. Melo ki mala pak disengang. Nomor si di ampe ke doma de cinna nabita melo yala. Yang kedua macinnai lolongang syafaat na nabita. Apa iya tuh ko agama Pak Bu? Dua tuh leteng asalamakang. Aja na suruga tiyo tanam nawai. Apa iya roka suruga hadiah mi? Imondri itu suruga. Jadi itu suruga hadiah. Sebelum lolongan hadiah tawe angka jalurna.
Jadi ako meki tama suruga, iya ro jalur na jolo tanaw naway, imon ri suruga. Aga jalur na tama tayo suruga dua mi. Nomor sidi jalur pamase. Pong Allah Ta'ala. Jadi iya na tu ampai setiap meloki mas sampajang, de na paja na parenta atau pandrita riolo itu, anak mondreto mana tu macapa. Iya komelo imas sampaja tulina baca itu, ilahi anta maksudi, waridaka anta matlubi. Angkat tambahi, wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ilahi anta maksudi, idi mi po wakatay. Betungan na iya pakasiweku idi mi wakatay. Waridaka anta matlubi, pamaseta mi puang yan na ro. Pamaseta mi puang malah daw harapkan. Nasabaya ko sampajaku na pahala na di bajagan na. Apa iya to na malas iya to na kajili-jili. Itu iya andre desa kada ma bismillah mo ga jero ma baraka mo ga pakai de na manas sama kada ma paci mo ga watakale maga pikira oh makai ka iya jadi maka de pamaseta mi puang iya ko ma bicara pamaseta tanya pahala de na ma bila pahala tay ko pamase tapi iya ko pamase amala ma de memato. Makanya amal yang paling bagus itu ahsanu amala. Tanya aksaru. Tanya egana ahsanu. Iya makanja itu ya ko pamase jalur pamase ya. Jalur kedua syafaat nabitta. Magi nabitta na yale syafaat pura suju nabitta kuyolo na po Allah Ta'ala de na may patokong yulun na. Suju me matuy nabitta. Puang Allah Ta'ala mana suray toko na patoko. Nasabagan nilaw. Maka daalenga kesempatan malengi letyang asalamaka ngumak kumato kusurimon rimo po. Nasaba sinin na nabi Ialemanangi kesempatan ko puang Allah Ta'ala milaw dong ko lino. Ialengi kesempatan mengilaw. Satu kesempatan diminta khusus. Tapi nabita denilawi. Denilawi nabita. Yan na tuwatun na lo taib. Nairempa batu nabita irempa basi rempa aju. Makdara ni alilena. Na malaika na malasawlo. Karmanang kataw irempa di gayawana. Betungan na di mana kasusah-susah na. Pole malakul jabal. Pangonron na bulu romalaika pangonron na bulu Lo podangin nabita makade Muhammad. Masesa ko itu Angkan itu tetuli rempa ko na makdara nito alilemu alemo lalang angin laudomo kolori pong Allah Ta'ala mualenga la de kon alemo lalang lawaka ya bulu lau wapeng ilo ko tu type na matemanang itu terempai ko aga nasa nabitai aja na utu suka pong Allah Ta'ala bukan untuk menyakiti dan membunuh tapi untuk rahmat iya ko de ulle pasal langi rongkai makokoy anak na pamatuk iya ko de nulle salangi anak na apo na pamatuk ya kodenu lepo na nanti keturunannya ada yang bersyahadat. Denang kena peturan nu nabita. Dena pa dostase makokoy. Dena pura madawa kedua na dena may maingat tay made ni. Nasa tawkat dok ko. Yo po nabita dena ko. Iya na Romelo yala sa mga naro. Didi ibija-bijata iya na Romelo yala sa mga na. Maka da na pura tampar ang anak na dena may mainga aja mo takuli-kulingi mo. Nabita tahu den tanya betongan na tanya sigin na tanya anak na umat nami tapi den na paturan no iya na rota pake didik bijat-bijata payan anak emang koko tu mamulai meraji-raji 47 mamulai meraji 47 jadi usahakan ni engkaje tu pasan na guru ta Ki Abdul Rahman Ambodale maka jala daya kata ni masa maka dai guru ta pakai si pai asemmu bicara lagi ya pakai si pai asemmu betungan na iya ro asangnya mak dakeo ko alemu pakai si pai betungan na iya ko pasi ko lako guru ko pak iya tu pasi ko le mak guru iya ko imak ko asipa imak ko aja mau salah ponco iya jadi Pak mae gai matu pas masulara ponco kajo aja. Aja mulo kajili-jili sigaru pak kandangnya kayak ade. Onrono. Iya, ko imang. Iya, asipa imak ko.
Iya ko ima ko jagay jene mo. Aja na iya na rusak jene mo. Aja ne ko masija. Pakai isipa mo yaro. Iya. Makotoro na rekustas ko. Pakai sipa yaro. Itu. Jadi itu ndak mudah. Guru makoto. Iro pentilada ro. Jadi kodena pahang itero pak merejing. Agak berat. Jadi mestinya pak betul kan tala iro kedudukannya tonroye sebagai tapake sipa eleta. Ia nama kekuatan dengi karakter setiap jabatan yang dimiliki dan tugas. Ia ko anggota dewa ko nasabak maka terhormat tuh. Betungan na sinin na yaro mujamairo usahakan hal itu terhormat. Iya. Dia nama gampat tuh. Iya. Polisi makoto. Iya. Keamanan. Aja to sinay kumeya mangkang. Iya. Jadi mesti pakai sipa yaro. Itu tidak mudah, tapi itu bahasanya guru sederhana sekali, tapi sangat dalam maknanya. Iya. Iya ko pas sampaja ko sipa pas sampaja. Aja lalu nak kedate pas sampaja bawang, majalah ada tuh. Di semesange bawang, lasuna. Iya tu lasuna de gaisa na. Iya tu lasuna cala ku ilalle oli mamasang ya tangana ampu namani. Ya jinang katau makada bawang, de gaisa na tuh. Iya, Ustaz bawang, dia kagak, Ustaz lasuna, tuh kan, iya, jadi nang kabawan na tuh dia gunana, iya, ini tuh nak ada tau matoa bawang, Ustaz bawang, majalah dah tuh, iya, itu ko bawang lasuna kan, dia isa na lasuna itu lasuna calak, talalle ni gare oli na tanah oli malam nih. Ia na capu na oli nampu nama ni. Ia na riasa bawang. Iya. Kira. Ia ko makan dia tomato bawa berarti tomato dia na sempajang. Itu. Makuye. Apa deje tu gaga kolebo na tanaye de na polyoko cayana na bitta. Makadaki ko bahasa sederhananya Nurun Muhammad. Apa angka Nur, angka Muhammad. Pamulangi ri hakiki, pacapurangi ri lahirangi. Jadi magi niya sa pamular ri hakiki nasaba pamulangi na pancaji po nga latala nur na nabitta. Imon ri mani alemal lahiran na. Jadi ya tu malaika ay masalawa mana tulok ko nabitta. Nabi Adam masalawa. Kang iris sa kada Nabi Adam kan pamulangi pancaji. Naiya tu Indo, ko tafsir Asawiyah. Iya tu Nabi Adam angka Indo na, angka tombo na. Niga ambo na Nabi Adam, bumi, tanah. Niga Indo na Nabi Adam, wae. Nasaba iya ro tanah na lay pong Allah Ta'ala, natariwi wae. Kemudian itu menjadi keras. Dari situlah dicipta Nabi Adam. Jadi maka dia ko tafsir Rasawi Indo na Nabi Adam wae ambo na Nabi Adam tanah. Na pulekin ro tanah ipancaji si bawae polok ko mati Nurun Muhammad. Nah. Jadi kaya ro nur na nabita maka dai kaya tidi ipancaji watakale ka ngapa unsur na to unsur api. Unsur angin, unsur tanah, si bawa unsur wae apa? Iya pa ewe api itu sifat na tetong. Iya na tu warna cala, makanya biasa ko masoko itu yang kasoko cala. Yang katosok ko ridi, angin na iya tu. Warna nang ingi tu nasa maridi. Iya ro api tetong iya ko ipalapalang imakadai alipu. Iya ko angin ngeroko, iya ko napalapalang imakadai huruf ha. Itu hae ka rokok. Iya ro tanah suyo, iya ko ipalapalangi maka dai huruf mim. Iya na tu soko bolong. Iya ko tudangi wae iya ko ipalapalangi huruf dalam da. Iya na tu soko putih.
Jadi soko cela ridi bolo si bawa putih. Makanya patan rupa sokona. Yana tu nasa soko patan rupa. Pule kendro ya ro. Ia kui pala-palangi alipu ha mim dal. Ia kui baca makadani Ahmad. Jadi alipu tatong haroko mim suju dalang tudang. Ia kui baca makadai Ahmad. Kendro imondo nabita. Oko ni watak kalewe. Ia nariasa rahasia. Ia ko ulue hurupu mim aroi hurupu ha. Pinggul hurupu mim ajewe hurupu dal. Maka de oki na Muhammad. Ia na tunak kada sampajangi Ahmad. Mas sampajangi Muhammad. Nasaba watak kalewe mas sampajang. Ia naro Ahmad tatoroko suju tudang. Ia naro sampajang. Jadi aku maka de niga sampajang. Maka de nuru Muhammad. Niga nuru Muhammad. Ya tiasa tahu. Ke biasa rupa tahu. Watak kalewe. Jadi yang tahu de na sampaja. Tanya tahu ya tuh. Tahu-tahu mi. Makitu. Tapahan ya. Jadi sampajangnya ipak dupa lolo garakan nayasa suku inurum Muhammad lolo nabita. Makanya makin nabita utan rai itu ya matu teko sunuman ko masampajamon. Cucun. Itu. Nasabaya kasampajangi ulun na pakasibiyang ito. Sebuk muhol ibadah ulun na. Yan ang katau mali o koledenge na deti tay ulun na deti sa tanray. Iya. Betongan na yan ang kagaga na ka ulun na marajitan ray. Ya ko aje na mirita kada ni kana aje ye. Ya to ko ulun na taparisa kada yano ye. Makumati ito na bitta. Yan na to na kada sampajangi ulun na pakasibiyang. Iya na mo sampajang mo tapanatan ray ki. Makanya al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Itu sampajang. Jadi yo kiroyolo ro. Napay nuri baci bicara ye. Iya ro Nabi Adam. Wattun na ipancajo ko po ng Allah Ta'ala, magkutanay na sa maisuri masalawa. Apa de tu gaga nabi de na salawa lo ko nabita, masalawa manang. Bahkan wattun na Nabi Adam melo na pubayne pangulutta Hawa, maharna tanya dui. O kusuruga maharna salawa. Yan na tu napatapuan nga biasa patareka bola rondangi. Paangkat oje tu patareka ako mi bola rondangi malulungan. Iya. Makada kega na yasa salawa bateng. Salawa na Nabi Adam napake wattuna na kawingi alena pangulut Hawa. Jadi salawatnya itu yang saya dapatkan di penjelasan ulama itu sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Tak lama toh? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Maka dia tahu pandrita pa hikmah yang terjun di dunia hikmah. Ya ko angka tahu angka masalah na dia nulis selesai kami. Nasaba si lonjo-lonjo ni situ topo di masalah na. Suro ni pananungang baca ya salawa 112 kau pure masampaja perlu. Lai palepa pole masalah. Yang kedua maka dia kong tahu angka inran na purana yakini ni maka dena je ule wajah inra kumate. Maka dia itu pandrite suruh baca ya salawa. Iya kodena wajah inran na ya tu tau nonruye makin ramadam pengang inran sebelum mati. Iya. Jadi tapala-apala ya roh. Iya mega inran nah. Iya to mega inran nah. Iya kode to. Iya. Ento. Iya na tunasam maka da salawat nikah batin. Apa itu salawat? Eka dua. Ya kirona langsung nih. Yaitu salawat eka dua. Angka bentuk na fi'il madhi. Bentuk lampau. Angka bentuk na fi'il mudhari'. Ya fi'il madhi itu maka dari sallallahu ala Muhammad. Ya fi'il mudhari' maka dari Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ko makadaki Allahumma salli ala Muhammad.
Itu situngan na akaciora lori nabitta. Na sabayaro nabitta watun na itanya ko sabay maka dapik ko bati ko masalawa maka di nabitta akada ko Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga sayyidina na. Jadi makutana mi sahabay ko nabitta maka dapik ko bati ko masalawa lo koridi ya Rasulullah. Maka dia nabita akadako Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Iya naro. Naro salawa. Maka daki kan pale cocok na idi maka daki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dia tahu pandrita. Iya ro Allahumma sholli ala Muhammad ittiba ala rasul maka cioki oko nabita iya ko makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mapakiada ki lori nabita. Tapahan nih. Jadi aja tak kada kega cocok salai pakutanata akadaki kega masarolap bi. Tapahan nih. Apa ya kau makan laki kega cocok berarti kesalah. Ini kan gitu. Jadi namo tu makutana perlu to makanja. Itu kan gitu. Makan laki aja kega masaro lebih. Mana yang abdal? Maka itu pandrite ya seitu mapaki ada na ya makacio. Nasaba siye na yamanan na tau makacio mapakiada. Tapi ia tu tau mapakiada pasti makacio. Tabahan ya. Jadi aku makadaki Allahumma sholli ala Muhammad makacio kitu. Lauri nabita irona pasangan. Tapi aku makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mapakiada ki lauri nabita. Jadi ini pentingnya. Biasa guru kuro masalawa kepada Allahumma sholli ala Muhammad tari Sayyidina makadaka magi pakina saya ko makadaka Allahumma sholli ala Muhammad maka tiga Muhammad Yusuf Muhammad Akbar Muhammad Karim Muhammad mana mu ya tuh iya ko makadaka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti nabita tidak mungkin yang lain. Dari situ saya pakai kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi itu dipakai ketika bersolawat untuk umum atau solawat sebagai zikir al-wirid. Deto sina cocok ipatama ukui lalan na bange. Mekamaki patapatama kame uko bange. Maka da agasana Allah molok bersyahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka takadana wa syahadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah salah-salah itu. Maka dan itu teh mana kada Pak Bama kaleleangi. Jadi itu dipakai dalam wirid. Jadi setiap masih kalimat-kalimat yang ada memang petunjuk langsungnya silahkan lakukan. Iya. Kemudian Nabi tonanya Nabi Adam masalawa memang akka 10 siddi bina baca salawa Nabi Adam watuna nani nakawingi nene tahawa. Iya. Ya yukuti lala suruga. Tapi puray riya dempara lokolino masarama kay tamasarana pasiruntu. Tapi yaro Nabi ta ini kesana Nabi Adam watuna ya dempara lokolino yana tu na puasa. Kapuasa na tu Nabi Adam telung ngeso. Iya. Pero Nabi Adam talung asoy mapuasa. 10 talumpo na ulangnya mapuasa ni. 10 pa umpo na ulangnya mapuasa toy. 10 lima umpo na ulangnya mapuasa toy. Jadi tengah na ulangnya non roy mapuasa Nabi Adam. Iya na ro na mapachimana nga lele na pawatun na siya so mapuasa. Bagi talu watakale na mapute. Ganay 2 ngaso mapuasa 2/3 badannya putih. Ganay talung ngaso mapachimana nga lele na. Yan na to nayasa puasa putih. Magi na sa puasa putih na saba iyan na ro napigaw na mapatching alilena. Iyan na to ampay nilaw na bita makada alitoy umak ko. Makanya di pamaulo ya.
Kutulle mapuasangi talungas solalan nasi ulangnya tak puasangir. Makanya itu puasa putih. Puasa untuk membersihkan dosa. Maka dia nabita na nigi tahu mapuasa talungas solalan nasi ulangnya pada ku mapuasa isi ulang bujur. Sama kalau 30 hari dia puasa. Iya. Maka dia tahu pandrita itu puasa putih, puasa awet muda. Iya. Komelo kita 5 lolo pulana. Tapi kau ya roh, makanya tu baraka. Nah itu juga untuk tulang. Iya. Tapi di tomato ya aja nah. Matoa pulana matu. Aja nana ya roh talalung. Kemudian Nabi Adam, Henry Monroe dasarna kan angka tu tahu maka da DJ gada lele nanya tu maka dan kanuru Muhammad. Angka ayat napa? Menurut penjelasan na tafsir kangi ahli tafsire hakiki maka ada ayat yang mengatakan kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ulangi pemang kada ja'akum minallahi angkai pole ripummu nurun cahaya. Nah, ia narona masuk kada ja'akum minallahi telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur belakangan. Yolo itu nurna nabita. Nah, nyana tu ampai salawat nalok ko nurna nabita yasanya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad bentuk na fil madi na sabak de panajaji watah kalimal lahiran na nabita ni salawaki memang. Yana salawat Jibril itu makanya ipake. Kopure masam pajak perlu tabaca si ratu tapi aku tulis sisa buseso makanya. Imang makanya tu kena baca salawat ya imange. Sakang inagana si sabu tapi aja napake milodong. Wani Jumat pinapake milodong. Jadi wani Sabtu baca bani si sabu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Raba, wani Kamis, wani Jumat matu asam paja sunnah haja ni 2 rakang napa tabaca kasih sabu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad ugana ni si sabu ilaw doni ilaw ibaraka na ya salawat aga pak dongat tak minta di situ tapi aja tak pakai milodo ko dena wani Jumat pi jadi wani Sabtu ibaca bami si sabu wani Ahad ibaca si sabu tapi dia ni pakai milodong ibaca bami ipasipulum mi wani Jumat napa to masam paja sunnah hajat 2 rakang napa ibaca kasih sabu siaga tanah ku ibaca si sabu 10 si di menek jadi itu salawat Jibril ko ibaca ya kasih sabu 10 misi di menek nagana iya ko malapalape bate tak baca 10 pitu menek dan nagana 20 menek api itu salawat Jibril maka dia atau pandita salawat tu mau pakai sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad jadi aku tu maka da sallallahu puang Allah taala yunrui patat tumpu iparingerange ya ko maka da ki ala tapa hadir inabita iya patatapui Muhammad ko hadir iya na tu sitongan na makada isa na sallallahu ala Muhammad sitongan na Allah Muhammad isa na itu jadi isa na tu salawat Jibril Allah Muhammad pak makada sallallahu ala Muhammad betuangan na tanyala palana Allah Muhammad paringerange jadi ya ko makadaki sallallahu puang Allah taala tingerang iya ko makadani ala tapa hadir ni nabita napa tetap puasanna yana riasa salawat letu iya ko makan bami sallallahu alaihi wasallam namo dakoro maca to iya namo burumbeo maca to kada assalamualaikum apa begitu jadi usaha kangi iya ro salawat iya ro tapake pada minggu makadaki Allahu puang Allah taala tingerang masolli Allahumma sholli puang Allah taala mo patingerang ala napa ita pahadir nabita napa tetap puasan
Iya. Jadi itu nabita ipahadere makuje pa. Kasinin na nabi irisam manamo tanggal lahir na to. Iya ko ibuka itu ko komputer ko agasan ko internet na irisam makada tausiaga na jaji Nabi Musa irisam ang tapang kamenre ko to. Tausiaga na jaji Nabi Ibrahim ang kamenre. Tausiaga na jaji Nabi Isa irisa to paulan na. Tapi magi din iparingati kalahiran na. Coba deh. Na 20 pa nabi dan rasul na pancaji po ng Allah Ta'ala yang terdata itu 24 nabi dan rasul. 25 si bawa nabita. Magi na iya miro nabita iparingati kalahiran na. Makuye. Puray na pasipulo tau pandrita sinin na nabi na niya suroy. Na paresay makadakega nabi kami ng mega decen na. Palisakbara. Jadi mega decen na. Sa kami na sakbara. De na mega kasalahan na. Oh ternyata ang kalima nabi. Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian alimalabina Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Nuh. Iya na ulul asmi. Pemali salang edeni sang itu ya roh. Ulul asmi. Nabi yang paling bersabar. Paling sabar lada mulai umana. Nabi Ibrahim tahu sabar lada. Nabi Isa makoto. Nabi Musa makoto. Iya na tu Nabi Musa mak dakwa werak jipaga. Apa tahu kat do na oloy. Nabi Ibrahim makoto tahu mega bicara noloy. Jadi tahu sabar mana ngiye malah ada sabar. Tapi natalidi tahu pandita mak kada iya 5 we. 5 nabi dan rasul kega kami na maponco umuro na, kami na cede atas salana, kami na mega decena. Ternyata ang kedua nabi. Kami na maponco umuro na, yato na maponco umuro na, yato na cede kasalahan na, yato na sabara, yato na mega decena, yato na makura kasalahan na. Niga, Nabi Muhammad, si bawa Nabi Isa. 2. Makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal. Iya Nabi tak iperingati dengan Maulid. Jadi ya 2 iperingati. Tapi Nabi Isa kan dia pernah mati. Aja tak kena mati Nabi Isa, de ya kami menrek loko lagi madua. Makanya betul na loma meraja Nabi ta siruntu Nabi Isa. Jadi nomo tu matu. Angka ko riwayat rampe maka da sujumatu nano Nabi Isa matu yang silu Isa ibnu Maryam min manaratil bayda fi yaumil jum'ah. Yan na tumatu mas sampajak Jumay si Bay Imam Mahdi. Iya. Pade tu gaga nilaw itu Nabi Isa melo manca Juma na nabita. Melo ipasilin na rang yasang sampajak Juma. Apa nilaw mati so Juma na din yaling. Makanya maka din Nabi Isa talin na puang so Juma. Nabi Musa milo tu din yaling. 45 lagay umat na. Maka din puang Allah Ta'ala utarongang untuk Nabi Muhammad umat na. Iya. Tabayangkan ni Nabi Isa lalung ya sujuma macinala dak lolongang ina deni alek manasa nabi manasa to salama ni magay di dito manasa salama na to maka kutulo majuma iya mangilawi Nabi Isa manca juma na nabi ta cidi mi pangeloran na namelo manca juma na nabi ta pamelo ima juma maka dia akan sholat juma bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa. Ina tu nak kada Nabi ta bikin ini sangi umakku keutamaan itu sampai Jumat. Nama kalolo ya tu lo masige mak Jumat ko denu le malalang. Ya ko denu le mak kalolo ina pagaji bita we napa ya tu tawe wule ina lo masige. Ni. Nasaba ang kato tu bahaya na tau dia nak Jumat katelu. Kega. Maka Nabi ta siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali, huwa kafir. Kafir. Megapo tu tau lo mak Juma de nak Juma lokio boleh macurita. Maka dapi pakatobay barakallahu na palupa tama. Maga hukum na tau makewe. Maka day ahli fikir ya ko natungka-tungkay de na tama masigi de na terlamba masih jengka natungkay mi de na tama masigi ko Juma ko makatobay tawe maka de na sa Jumana. Jadi katalu mi na pigaw ya ro jama-jamange kapere.
May gani na kan na. May gani. Iya. Maparingaran na yan. Mapatika to na, makadaya iri pa kato, baya aja na malampelada kato bata. Nasaba iya jero na madariba kita nga tawet tama, nasaba metaladay. Pada miya ro bagin law sumbangang ko jumay aja na metalada. Nasaba iya toro pacakarudo itawe. Iya. Ang kalalo to tau pandrita na tiap palari celengang ko makato banitawe. Nasaba iya tu kato, baya kasampajan nih. Ang kamatian niya itong kato palaba mo makada na dito je na nana tau mana ya ni kumanan na ya tu makada padamiya tu ang kato biasa masigi uruntu mak jumapi tawe na palo masapato la bala makato bapite na pajoka mama ko joka makatani karanjen na iya na tu tau de na lolongang apala juma nalena po doja piko ni. Iya, jadi tato regare cede ya rumah kada. Iya roko jumai. Namode na nalari celengange okwe na roba yolo na tanga na taro. Iya ro pangilo sumbangan aja na meta pakatoba aja to na meta. Apa iya ko katobana na bitta ibaca puro baca mana katobana na bitta. De to na siaga katobana na bitta. Puro baca mana. Pitu menne kami na meta. Pitu menne. Iyan aro kami namit ang kalalo katobanan nabi itu khutbah di haji wada itu apa mi menne ang kakapakatoba ko kampo tapa menne nang kapakatoba tay di akatalutay katulutulu de panapa aja maksimalnya roko kato bapak 20 menne maksimal nih 15 manne munya tu malampela dato ni. Iya. Jadi dena salah ya tu kong kau mimbara eno kita makada khutbah Jumat maksimal 15 menit. Dena salah. Sitongan na dena to makada akato bako 15 manne makadami maksimal betongan aja paliwangi. Apa iya ko Juma itu patinro tawe? Magi na matinro hawana malaika Iya na tama na tu pakato menre na pakato ba kumimbara sinin na malaika pamasebe tong kay saliwat tamamanan ni iya tu macata ako tiolo na pintu tamamanang na iya tu tau cakarudu pak tanya seta bawa tu pacakarudu itawe apa mega tu tau nasa seta siya je iya na tu setangnya tu lima kana na dena je uganggu ko na tiya mo pamusalaka tanya na le na makana na bita ya mo pura ma jenne mu baca ayat kursi na dena na depe iya na namakan aga na pe pa depe ri ko makiro malaika mani jadi ya tu malaika na antara toki untuk magampa matinro makanya kay gawat tu na magampa tay matinro nomor si dia ko mangaji bi mandari na pay dua lampa si garu-garu ni barisi igalulu mate kay gaje barisi ria si ko anang kaje alipu elarimendre iya makotia nasaba itu hawa malaikat nasabari namanya apa papina dingin atau melo matinro yang kedua kay kabatu ko to masikiri iya to masikiri makomoy paccan bilang we tak din na bawal kinri rogang kaun la itu karena hawa malaikat yang ketiga kay kabatu iya ko subuy manang ka manamako anya matinro ko subuy pura ni pabula mate mako matinro moy Magai karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang siruntu yo ketuatue sehingga ia tulino na penuhi mematto malaikat apa ia tu malaikat dena no kotanya tugas denen re kotanya tugas dena lapor kotanya tugas dena padai di denio liki na tongkah ia malaikat iya na kada puange joka kok jokai iya na kada lo malai makanya tu malaikat akadua mi tu malaporo lalana si minggue pacata amalae. Jadi ia tu malaikat pak tasa kami makada cede matai bawang 10 pitu malaikat jaga iwi matai bawang. Namun ia rumah dari to kajili-jili. Maga pakai nek degaga. Do Chile makotohe. Jadi ya malaikat tugas petu dena makale pong Allah taala.
untuk pacata amalae aso sining si baso kami si. Iya na tu ampe ko to milaw doang. Aja na ko ilala sampaja tonroy ko mangilaw doang. Aja ni saliwang. Apa iya to si to ko sampajange dena tanya malaikat murusui. Idi na lansus siurusu po Allah Ta'ala. Iya mikui saliwan na sampajange na cata i malaikat. Na iya malaikat denenre malaporo. Iya kui di suruh denenre. Na tanya perintah puang. Na makali po Allah Ta'ala akadua no malaporo si minggu. Kami si na sining. Ipek ko ni koto milodo ko satuy. Na cata mi. De na laporo. Aha na cata si. Sini pinapamalaporo. Jadi ya kong kagaga ilaw ko aha isa baraki. Makalay malaka sini piu baway. Kamakiro. Iya na tu namega tau salapahang ko pak dongang ya mandari makar magi ya doku ya nama tanga itarima. Deje nama tanga de meto panadapi waktu nai laporo. Kamakiro. Apa mega tu tau masam pajasubi milay sepeda, masam pajaloro milay motor. Namo malaka masih satu. Nasa na de pa je ulaporo ina baruba. Namo naman yare. Iya aja ta salapahang ha. Okko ni na mega tau madari matandro-tandro ko agamay. Nasa iya aga to ngaje dosa ko na de ni tarima dokku milodo nama ko milodo mato kamako. De salah-salah ko je. Apa iya malaikat de na cocok menrek malaporo ko tanya perintah. Nak kedua mi suruh sini mina kami sih. Makanya mapuas aku tuh ngasoy. Jadi ya ro tau pandrita pura nakaji hak desa nabita na milaw ko pong Allah Ta'ala maka de pong talenga paka kasa untuk umakku betul na alenga lalang aja na pak dongan nolah. Apa ya pak dongangin na taja malaikat talenga lalang angka gawad din na pake umakku na dena na melalui malaikat. Alena langsung lokuidi. Yan na to nailes sampajang. Jadi ya ko to milaw doang okko kilalan na sampajang milaw doang. Iya ko to suju pacapura tilaw ni aja na lepakang ilila tembus ya tu tanya malaikat murusui. Ini siolo si bapuange. Ya ko pura pi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pemilaw doang. Maka ni malaikat terlambat ko bos. Atan nak milawi. Petumu siolo si bapuang Allah Ta'ala pak ya ku isaliwan na tu tugasku. Sabar ako kami si piwala po. Kamakiro. Ini yang kadang orang tidak tahu pak. Ini tuh ampain. Kemana tuh sampajan? Doa musafir. Tapala mo doa musafir to? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Katelu pak dongang. Telu ha? Bismillahi tawakkaltu. 1. Alallahi 2. La haula wala quwata illa billah 3. Jadi ya tu koto melo joka ibaca tu Bismillahi tawakkaltu. Ini akangi aga melo yurusu. Jadi ya tu ampeng kaya sa lego-lego koki tutudang pakanjaki rampan na nyawa jenta pato joka bawang. Lepangi joko tutudang. Aga melo yurusu na tojokka. Ya komeki melakukan perjalanan tapake na tu. Bismillahi tawakkaltu. Iya ko pura ni tabaca Bismillahi tawakkaltu betongan na. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala. Upahadere ipong okwidi bertawakal. Napamakadaki alallahi. Lausarahkan ilokuridi pong. Yaitu kumakadaki alallahi puang Allah Ta'ala mimurusu napaki makadala haula wala quwata illa billah degaga elo ulle namana mi puang Allah Ta'ala. Yo pwede ko to medyo kay jolo mewanu matu na paloko matu na pamano siya pura piya na paloko na dega jaji nasa maale na mimurusu alengi puang Allah Ta'ala na alay na murusukan yan na to nakadasarahkan yung lokopong yan na to nakada Allah. Ya komeki lau masinga. Yan na pura natabaca aga katata. Tapangolo ni yan na riasan niya.
Napa ki makala bismillahi tawakkaltu. Iya rona tanin tingara kadani Allah. Ku di pengusarahkan. Napa makala ki la haula wala quwata degaga ilule ku pengidip itu. Jokani ina tu nakala itanda ya murusui po Allah taala. Pura salasai memang napa ki jokka. Mekilo latu ya tu tapake. Mekilo masinga ya tu tipake. Ang kami tu tahu panrita maka dade iya ko niya medyo kayero tapi iya ko niya makasiwing pada ya baratna. Setiap mau perjalanan itu kalau ke kampung melon rilo mak dakwah pasti willau itu jadwale. Napautanay iya matu masam pajaloro ko kie kenri asara. Lau poda memang niya tu pada ko meka joka maka dia joko ka ko kampo ko bolairo pesantrennya meka lo bandara ya ko tatese ko ujoka berarti ko matu masam pajasubu jadi ro ko me joka oko ki sampajange mapamula oko tu sampajange matutu sampaja tonri kedo sampaja tonri letu barak na meki lo ju pandang oko ki sopeng meki lo ju pandang maka do ko ka matu mangkoso masam pajaloro. Jadi ako masam pajasubu ni oko masigi suju pacapuranna tasi sumpu memen ni tatoka memen ni ati untuk masam pajaloro ko mangkoso. Jadi romatu ko mangoto kita salai sope mangoto tako tadapi pare-pare ta kecelakaan. Namati Yaro po Allah Ta'ala na tanay bami malaikat na makadakin ripole kin rimelolo. Maka da puli o kumasigi esope masam pajasubu melo ilaw mangkoso masam pajaloro. Maka day po ng Allah Ta'ala atak ko to patamanga suruga na sabak sampajan na salay sampajan ng ujoy. Iya ko to medyo kaja na warung minamanaway kinri matule pamanre manang ka to diyan re uruso. Tapahan ni. Iya ko de tapahan niya pa idi na tau bangkero. Iya na tu nakada tau pandrita pahakiki bicara ye. Makada angka tu sikiri dena lepa kangililla dena core ipena nasaba iya na sikiri allala ngasanna sikiri rahasia. Keganasang namode ta sikiri okolalang elo jupanda namode na kedo timutta dega ka sikiri matinro mi bawang tatta toy sinin na tarekan na napasa ibadah sinin na jongkana ajewe ibadah nasaba meki law masampajang naiya tau melo elaw masampajang si jongka aje na nakasi di dosa ilagga si dia palayalengi 1 derajat dikasihkan. Jadi na tunasa makada sikiri dia na lepakang ilila apa mapasi sumpus sampajangi ia na tiasa sampajat tepat tu itu aja coba nih gare kota tutu sampajangu ko sampaja subuh o ko pimatu sampaja loro napa siki melo mabuka kapatu kosong subuh tate 5 tate 6 tate 7 tate 2 tate 10 10 sidi 10 2 7 jang pitu jalau salah. Ya nade ta sikir yo ko tu pitu jange palawangan nade kata lolongan. Tapi ya ko tanyakan yo nak pasi sumpungi sampajange masampaja subui tanyakan memang ni masampaja loro. Namon loki galunge lotok ko sampajange. Namon loki darat ta lotoki masa lotok tanguju itu sampajange. Ya nariasa sampajam manenungang. Kita paham nih. Iya nade ta pake ya ini na tau mato tungang apa capu umur iya pada rona maka dia tu ampai nabi tawattu nama meraja 2 mi onro na tepu aya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa na padahal nabi talau Madinah lau Bukit Tursina lau Baitul Lahmi na paloko masjidil aqsa itu nabi ta pole maka lojo Madinah ipasampajang ko Madinah pole Madinah tilo Bukit Tursina onro na nabi Musa si pabicara langsung si Bapong Allah Taala. Boleh Bukit Tursina, ibawa lah Baitul Lahmi. Onrona Nabi Isa jaji. Sebelah salatan Masjidil Aqsa. Napi parewa lo ke Masjidil Aqsa. Padahal ko ya, dua na tepu. Minal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Tapi pole Madinah, pole Bukit Tursina. Magi na tepu ya ro. Nasabatannya onro sampajang.
Nah, masigi lo ko masigi Jadi ya ko meki joka to liana lo tapake. Meki lo masa padale ko subi lo ki yo masigi masa paja subuh. Aja tepelo galunge. Ika apa tu teman dia sempaja to marepa. Mana ka mana jaga repa ko. Masa to marepa magalung. Jolo-jolo gare. Tak tahu sigilingan ngotak nanya tu. Itu gare. Jolo-jolo gare. Iya ko mak galu ko agam sapa. Dalle. Tahu mak balu agana sapa. Tahu mak dare agana sapa. Me kat tani di kemata roi dale. Nanya tahu mas sampajang ini kalau ne usiruntu. Pongala taala ya ko pongala taala mata roi dale ne tahu mas sampajang pongala taala ne usiruntu. Berarti ke kana ya sa tahu pusa. Tahu loe mas sapa dale dia na sampajang. Masa lo ko sapa idale na nang ka pangatoro na lo ko yo siruntu pangatoro ina pelo sapai. Ama kiro, pada kong kabantu at talipungin jo Pak Desa. Talipungin Pak Desa, Pak Desa, kakatubantuan angka Kenroy Monro, kau ko kantor desa, ijok kani. Makomati itu pas sapadale, asam pajang ijolo, napatilo ko pong alatal na bukarang pintu na, ijok kani. De to mina cocok, to Monro boleh masih kini bawa lagi pigau, kecuali pu imang. Asabak masigi nurusu. Pak dongan na urusu ka matodon na khusus tu imang subhana man halakani walam yansani minar rizq ina runasa te pak dongan na ulakut tu di mato na pake itu jadi diusahakan ya ro asam pajang ni jolo na pailaw na pakijo ke masapa malomo tu mikologi masapa itu nak guru tak Jadur Rahman Abo dale ia tu dale ku pede mulalungi pede mambelai pada jojo ia tu jojo ku ilalungi dia lule tapi ia kolar hilawat tangi lawat tu lo timor tu tapi aja negara talalungi jo kabani tanah macio ngam kira ina kada ia tu dale melo mi pancing ia tu ampai ko dale kan ko kilo humapus monro cacatana uki lagi itu dale pak uki lagi dia nako lino ipanomi tu nalo kolino itu dale ya se uki catatan Allahul mahfuz turut tu napa turu malaikat dale engka nako kolino itaro kolino lino monro dale itu jadi peko cara lolongangi urus ijolo si urus kijo pagurusuk na dale pongala taala si ba malaikat nah nya nampai tu ampai maka dia ko to sampai subuh aja tesalejo masigi ko dia napita tanah acuri bani manu ko makunru ki pahangi manu bana ta curi iya ko manu te gare manu de tu nonro ko tanai ma monro makinan re iya na melo na labu matan na seta paminre macek itu de nang kanala ipatat tu manu napani de tu nano ko de napita tanai iya bana ro ta curi apa iya tu manu mita malaika maka de nabita ya noni manu la yetu ilodoko apa ni tu malaika ke gawatu ni nauni manu Tatesi diwan itu malaikat sepertiga malam. Yang kedua jam 4 monito tuh nasabak mel noni malaikat penjaga subuh itu di waktu subuh. Iya, jadi noni manu elodongi sibalikan na ya kuasu. Ya to si kumakbok kaya suena sa nabita dia bisa melihat setan. Yan ang kataw lalo na bukay asu setan tuh. Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya guru tak itabani manu acuri lalat dale nah insyaallah. Masyap pinapa kalau masa padale aja nama lela pangkat tu boy tang aban ni mopi kadu ko tanganan. Marajing itu. Marajing. Makotomi itu apa tanya tu galak na tema kereso na sogitannya. Maka demi tijay po Allah Ta'ala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Denak kada walingi dale po tau makareso de. Jadi pada lihat tu letak dale na tayo Pak. Angka tahu pada maki buah sarang wale tapi cik di serak mita maybe. Angka mato wale na cik di tapi liwa sakana. Ya rolan lumanang iwale kong kami tama. Iya, dan metono ko tu dale tak de. Jadi akong kagaga meja pada lihat tu letak dale na tahu. Ilaw dongi minta petunjuk kenro ya tataronga nga dale ko po. Ito sapa ni?
Ya ko mabalu-balu be pakita banya-banya masa dingo ko ni ro naman romo-lomo dale. Ya na to tatuntu ka mataro. Aja na ta kajili-jili mak barale te loti mak barale mak balu apa kita mak balu apa toy. De mulai malecenge na de ko ro le tak dale mu ko. Angkat tu tanah salaya nudi. Madara-dara makomil dara-dara lada ya moro na bola ya matoro na liya motor na saba ko metiro na taro po ngalata le tak dale na. Aja tak cucu tu ini. Ita ni kare. Ko tu lalang elo sidra. Mabalu apa? Mabalu apa mana? Na natarala. De istihara ki minta petunjuk. Kenro ayat tatarong letak dalek kupong. Nak itu. Ya kong kana tajama tamadeceng aja tasalai. Mega tu tahu mabalu depa, madece mabalu motor, nasalai bepe. Macet mati tu nasabak di situ mata airnya. Yan na to nakala to pandrite agi mo pa mulai mo madece pananungan niya to napa ya kung papisawi to matiti to lomonri. Itu kuncinya. Jadi aja tagaji itabani aja to mabela mala dasar pamenge bawan na si gande lo mameng. Pada lo mameng si gande. Pada ne samen na. Di sana la to ko saloy pada mantio ko matiro saloy na lempar ramen na. Ya matoro pakinan rin na pake ci dito lima taci dito litak kajal na mi de na pada dale na tawe pada liang ngiletian na ay ya jaja tama padi ati ko mabalu kinade na tarala balu-baluta pa katoto to ko mabalu isiolon nite to lima patarala nite mamula lima padi isi sa ipura me medya nakara balu-balu ko meto je baca-baca nya anu kapang ay na tahu papat dia tin iya aja mako meto itu dale tak de nulai yan tu ampe ya ki buar palalang biasa ki mita oto tangki oto SPBU itu Pertamina angka solar na lura tasya sabu solar na lura ngir 5 sabu magi penale pa Pertamina malisa solar 5 sabu liter solar na lura tapi capura solar makuye degaga sala pulu korotangki na loko masinana. Oto ito ang kamuy solare 5 liter de na chocho ipake pade galalan na. Mako matitu dale o kuryase lohun mahfus. Namusi di miliar dale ta korokode ta kibuar ngilalan no de na no. Kibuar ngi salang. Jadi aku 2 sabu sumbangat ta pipet. Besay manres kalapa pake salah-salah. Kapuk timwe de na melo menre wae nami makole ba tu ko tau tak dosa bumi sumbangan na maka kunru dale na apa pipet iya ko salah tari meraja-raja 10 sabu salah na itu ya ko si 100 sabu pipa. Ini maki itu. Iya ko demo pata mengerti. Desa ki mita pameng. Desa lo mameng. Iya tu ko to mameng itari alati meng itu. Iya ro alati untuk pamenge atau untuk menge? Untuk balewe. Manang ka balewe? Nama gare? Iya ko balewe aja tatarimeng alati na matapyang. Kami ni mapanre bale. Nama gere. Jadi itu alat tanya untuk pamenge, untuk balewe, untuk pamenge apa ya untuk balewe alati nama tak demperang. Cuma magi ni pasangi meng nasaba dene ya ala balewe na reko deka pancingan na. Mako mati itu dale dena pole ko deni pancing apa makale po Allah taala manjabil hasanati falahu asram salihah. Iya ko pigaw ko ci di dece ngupagan ka ko 10. Nah, maki itu. Iya sumba-sumbangi nang kaletek dalle. Iya aja tamaseke masumba. Pa itu sumbangan letan na memato dalle itu. Jadi ko kata milodong ale ngadalle po makale malaikat di juga nola. Legalalan na coco di pak dong mo na salah. Dia mi sakarakin ripalalo. Amakiro. Iya. Pada ko tumapat tujuwe. Namo ang kaway ukule denge. Pano ko legapi panat tamo ko galuta denule molay. Iya.
Mak itu. Jadi ya kok maiki maraja. Ini man itu lonroy. 500 sabuai rubak pita une itu. Iya kok dia ₹1,000 deh kak. Pada ko teman res kalapa na pipet ipake. Kak. Uwe na mito limen re kamana mo isa na silapo yawa. Tabahan ya. Makitu iya tu akal ya barakan na pasidake. Ina tu ampai suruki masidaka ko subuy. Nasaba ang kamana mopi malaika ay milaw doang ngi pa dongan na tu malaika ibu tuka pa dongan na. Yan ilaw doang mo ki malaika salama ni. Yan tu ampai boleh kongka iya ko di pupasanya. Aja no kumana masigi tataro sampajata parewa ilaw bolata sesa. Parewa ilaw bolata. Yaitu nabi tanampara sahabat na lata ja albuyuta kumakabira. Ayong paciki burulong ibola mo monriba matin romon rimanre. Onri mas sampajang nang wiru buyuta kun bikiratul Quran wasalah. Ya kumeki mengaji-ngaji loki bolata supaya nonroi malaika bolata. Apa itu sampajangnya? Ya ku masigi ka mak baraka nih. Onro mak baraka nah bolata itu masalah salah. Apalagi mega setan na pa idi tari setan. Ite kare, mandari urampe ya, marepa urampe. Ken ritaro be seta. Kok kilala kamera itu? Age baca ko tama kamera. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Lupa setange masuk ken rilo. Loki kamera. Tamai WC lupa kamera lupa ko kamera setange. Tolong ko kamera lari si tamai WC. Iya kolem itu setange tulis ya cenerang ni. Kayak di mato. Jadi makan itu pandrita. Onro WC kami na makanja yolo na pintu. Sampin na pintu tamay itari WC. Jadi ako ito tama na ibaca masujingnya mata rumah de. Iyo pwede kilala kamera. Lupa kita mah masih setange. Male ba materu. Kira. Yan na to na may gataw na kanala sa makaliliang. Tapi kalau saya tetap baca doa nasabah itu jingi hukum itu. Yang penting makanya Pak Dongang. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan. Salawat aja nakura Pak sisap bu salawat iseso. Apa iya tu ko jalur asalamaka kak dua mio nak pamasi pongalata lanuro yang kedua syafaat. Ya syafaatnya ka mega, syafaat anak perempuan. Ya tu anak makunrai baraka lopo. Makin nabi tani gini kita mapunai 2 atau 3 anak makunrai na pasampajamo. De nagis saya pinaraka indo ambo. Iya, ya di punai anak arwane sabara ni. Gato sa atun rutoto ni. Iya. Jadi anak makunrai itu. Yang kedua korang sapaato. Jadi upasanya ko mangaji ki ngaji materu ki ngaji materu ki ko mangaji ki aja ta mangaji malolisu. Mapamulai Fatihah tabaca lipulaming ya ko 5 ayat pertama baca talanju si 5 ayat bajana talanju materu karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Ukutu daraja na monro. Jadi usaha na matu usaha kangi makanya ko temai kalau surat binas aja lalu tatutui korange. Rewa ki baca Fatihah si ba alif lam mim angko humo plihun apa tatutu. Makanya mak itu ko pertama korang itu apa ya ko kulon surat binas tatuti tapamate ki bukan talil Quran namanya. Nasabalat tu Quran tak. Iparewa supaya si sambungi materu. Nah, tapahan nih. itu bahayanya kalau kita tidak tahu kaidahnya ini perjalanan. Supaya si sambungi maka dia deule baca si lampa ustaz. Si tengah to na maka namo tu si tengah nalato ka repah ci di na pali ayat mo baca. Palin na bani korang ko palabani korang ko misalnya ka ya kumani tabuka ni tabaca ci di ayat na patatutu na pakimak de tilawi baraka na. Iya ko deta baca deta sampak baca nang kamu korang ko tu palin na palin na bani pala 5 to kuyase na korang kung kamu jenne ta napaki makadai puang de po sampak baca tapalampiru muruk talenga adisinga nawa direwa ka matu baca aga nasa nabita menyentuh Al-Quran itu 3.000 hasanat. Jadi karawa mi ba korangnya talusab wa palana dia pani baca ye napi karawa tapi aja tosi tak karawale mi bawang
Lalo si karami pura siya talusak mo ye. Talusak mo si. Di nako. Aja. Ya to siya niya kalangi. Itu. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya ya salawat aja nak kurang si sebu. Kemudian yang kedua istighfar tak usahakan jangan kurang 100. Tapi makanya tuh Pak, ya kau umur 50 nilai yase, pegai salawat tak kurangi istighfar. Ya mi ko umur 30-40 layawa, pegai istighfar tak kurangi salawat tak. Jadi ya ko malolo umur na te suruh baca istighfar si sabu salawat na 500 na. Tapi ya to macoy suruh ni pegai salawat na na istighfar na. Na sama isa na istighfar edale, isa na salawat e baraka. Jadi supaya mak baraka itu tungan mak baraka wija-wijata, mak baraka waramparata, mak baraka perjalanan hidup tak. Makanya pegai salawat tak ko to macoana. Iya. Iya na 50 na layase salawat na tapegay te aja na mega istighfar ta salawat ini pegay supaya mak baraka manang wija-wija anak cucu kita ke belakang. Iya mi ko malolo mopi 30 pegay istighfar ta supaya buka lagi pintu dale. Makiro. Kemudian pasidakah. Iro na usahakan ginang kapasidakah ta. Iya ko tanya tau ti sampai pasidakah. Tanya dui. Iya ko makada impak dui warang-parang. Iya sange pasidak ka namo pak dongem ni. Iya na tu ampai ti tabacangi pate hesa na kampung Ya ko pura ki masabaja suba ilaudani. Po tapasalama kamana nga kasi isinin na salang nga kilala na kampung Tapasawa nga alasan na iya rumalasay. Talpulumuya nga dali na iro tomasisay kasi dali na. Aling iya disi nga tomalasay. Iya na ro pasidak ka. Pasidak ka sa nero. Sadaka doa. Dega gatau misangi tu pasidakata. Ya jamo talada Ini nama mangkalingai. O kon itu sunna masige melodo po tapasalamang kasi ro bali bola aku maka je gainran na. Macicil saprimbe macicil HP to ni mo sandala na nacicil to. Ye po ilaw doang Iya na riasa pasidaka. Iya mi ko makadai impak dui itu. Waramparang. Iya. Ya ko makade sadaka namo mi cawa-cawa mi tabassumu kapiahi kala kasadaka engkata ya sidupa kayak gitu melo mi cawa-cawa timuriawa mi baik kata angka na ilolongang makiro ya jaja tamasek pak doang ngatona ko de gaga duita iya ko de to gaga kong karopo ko lalangi talagay angka batu ko lalangi makaro iya ko nalapuy ba motoro na tayo mesa buang ala ya robatu ita pa dei pasidak kayo aja to si tak baja sat de bola napa dem perlo ko batay. Paang ka madarima ko kuro. Tawang ya. Iya, terutama polisi tidur. Woi, aja lalo tak kibuah polisi tidur. Iya, magai nasaba sini na to lalo ko tu tak gapo uluna makire-kire manang. Iya, dosa lupu ya tuh. Iya, menyusahkan orang di jalan. Itu tidak disadari dan itu dosa jariah. Ya ko makibuaki polisi tidur tamate na de na lagay tayo roina idi na to kulala kubur masesa. Iya. Dito gago ko makibua di. Ya ro pure makibua lo me manu tatay. Iya. Saya kira ini pangolongan Tapi penutup ini sudah 2:30. Penutup iya komelo ki salama pasidak ka makan jae tau milawe sumbangan isuro lom maladui. Magay. Iya. Angka tau milaw sumbangan ya lek bami goy cingon ro adita kadalo no mala. Biasa mo. Oh, denangka. Maga memang Oh, mitau ki ko na capuri. Maraja bata-bata memang Iya. Padahal ia narunasang hadesa kusye makali pong alatala nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewakang makanya tu ara ko masumbangi de tu nang kanagat tangi di na panabila de nakoti bami tu kanto na napanakamo na panaleh de nang kanite makadasiaga na labami de tu nang kanite de na piopi di mandari gata disirati sorope matama
Sapa di bicu Iya. Makiro. Kemudian ia kode tulay angka pasidak kanasa nabita de na timbang amala na tawe de to na lalo kolete ang sirat al mustaqim napay melo malapay malalalaw pada masar na jempu dibawa ke ila rapi kilala itu hadis. Jadi angka tu umma na nabita mato ko surimonri de na lalo kolete ang sirat al mustaqim angka tu pak dogang ibaca nama ponco lete ang sirat al mustaqim iya de meto na lete aja na nabaca pak daw ka maponco maka dia baca supaya maponco isirat al mustaqim de metono lelete ang isirat al mustaqim angka tahu nasa nabita kega maka de nabita nigi tahu masyidakkah tahu masyidakkah de ni sangi makadani rasidakkai tahu isidakkai de to ni sangi makadani rasidakkai iya tu tahu de nalete nasabak napai malala lo pada masar ni jemput ko malaikat dibawa ke ila rafiqil ala lagi pendre kor kami nangon romatan re di tilo suruga. Iya. Biasa nih mas sumba makoro. Carana mereka pesantren tak ko sopeng mereka banyak pondok di sopeng ini. Ada di Pape ini pondok Nagurunta Macawe banyak ke sopeng. Tatalipogi pimpinan na pesantren yo ko makadang kagana yatim mo ko tu masikola ustaz. Atau nak pakir miskin. Tau de kasi na mampu ko makade angka milau tulung nga siya kapag kamajana si ulam. Kumakade misal na si di juta, ya kung kamu masagena tapodangi guruna. Aja na tapodanga asan neto nana aja to tapasiruntuk ka. Aja to tapodangi tu nana makade ya pabantu ya pawajarang ipak kamajana setiap bulan untuk pembayarannya. Tapi aja ta sirunti ro nana, aja to ti tadi ka taon na. Salasay matu masikola, siruntuk ko palawangan nga detis sangi makade ya bantu besa nana. Deto na sangi ro nana kada di bantu. Yan na riyasang tau masidakkay denis sangi ni kana sidakkay tau isidakkay deto ni sangi makade ni ka sidakkay. Aga nasa nabita yan tau makide na lete. Matarun. Iyo po ko'y pasipulong nga na yating na payaling ampalo na pay soting ibalender mo pa yato. Iya. Dabahang ya? Apa iya itu pas sidakka degaga beban siruntu ki deniris sama kada beso bantu. Iyo po ko siruntu ki na puray bantu irisang makadaya bantu ye. Aga ito ko siruntu denita deci kidi tanenya. Biasa mo bayar. Pole dena na jampagi ki na sepuah iwan ni mana nama deci na lupa ini. Kira. Dia tu minta deci kidi tanya iya. Coba kare. Tapi ya kode niris sa denang kanirita dito nang kanita ki maka itu tidak ada beban. Denang kaniungkap, maka itulah amal rahasia. Yan itu tahu nasa nabita deni palete. Tulemo kira-kira. Insyaallah. Ya kode tulay ang kamato jalurna. Denan terita masuruga pada kotolo pasay na dena sopasa. Nomor si diwala idece tahu mapeja lo koridi. Kung kataw maseke abas sakit. Aja tak kada to siya kaperang. Paangkat to kung kataw seke nasa de si silemo to layolo. Aja walay de ci tawa pijalo kung kataw paujaki tilodong salama ya kung kakareba maja puleki makana na paujako yano kada hade salam paring kali mo taw pakanja na yeto si pujila ada ka hatu jadi tapak kalulo atau mana kung kanu makaleleang yang kedua oto ko makasiwiri watu mamat na tinro nanti sampai tahajud namudun rakan yang ketiga wajarang inran atau makin rangan yung podang balibolata macicil motor idi palit pa insyaallah de tantarita masuruga tulemo antri memangi akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.